Eradi eni papa Ebra Israel for the group Ponechino. Erado Chere Otema Omejidie Eko Drew baby where you went. Then Jesus came. I asked him, a horna used to buy. It's a bra, Israel for Drew Pocone Chipe. And a radu pia homa mosi de a bad of fair ponoso. And my ponumu pie. Nebra ponumu pie no. Israel for fa anua prada da. Tempon portin so koi. Atamfo na nsai omu yo matwene say. Ombeg that's what Israel for. Erado bo won so kokko emomo baya bedru so de finfi. Now kan ogumu se won. Erade ensukro no a odi kumo bi o. Ensukro no aso de chi obi nkwa. Mesrew erade. Oh my Ghana ensufro. The entire ensufro ina say ye mo brofo mu mo brofo. Erade na ma ye mo bo. Se yare ba ha sebe ekontima. Ene kunkuma mboto ne beto aburo yare. Yeni akudie bia. Yeni aya asabia bia. So kwa ya asabia udo ko hwese ne nipa bia fem. Meterade. Yare be kan nyina me akutu omo yare na firimpa no so ana se ye so he ne de beto. Yade so ne nipa da yi o. Yade ne kwase ko nipa mu yi o. Oman Ghana me nyina fa yensan wu eti na nyame bia nim ne bia sufre no. Sufre urade se urade ya power se nua na se. Boni bia ya ye bia fom so bia fa cheye. Ya twe boni ye super money ne ye boni no. Urade fa cheye. Na yinim ne ye. Ne kura mu na me se tu nua me so me tu fo se. Se ne tie bia sesi ho. Yare amfo ankokra Yesu beba. Na Bible mpo aka se twase nipa wu preko. Na uwo nachi. Atemu ohoma. Abraham kodru podumu no. Oka sembi. Bompa ye bibi se rade. Se rade nyina na mahya wie o. Mahya nyina na wie. Na ogwama no ewo he. Erade mpa ya oka se ye mono ya bawie. No ayare se tumi no ewo he. Coronavirus. COVID-19. Where are you? Yenyankopon nsa nye tie nso gie. Yenim se sorry bebrebe mu nyina Erade begie. Erade gie ni o. Ebra so se di Ewiase Mu Nsem twebeti premo. Ene ebeti areho sem bebre. Naso yuguso ko. Owura bi so send text message so yo ba ana bema akoma obi se nipa be wu ententempa. Na ya Tracy nipa no adimfoni bi asede ye de nyini so no ne number wa ha. Ne din so wa ha. Be ni nyina e wo TV so a kire mo. Ya dwumadie enam Spiritus TV so Sana Kings TV. Our multi TV badwemba afidie no so. And now call a year and 10 time no so a. Be we e wo Nhyira wo ha 9104.5 FM. E wo animu enwomanum e Facebook. Now call YouTube so a Nhyira TV. Me abene mo twetwe nkomo emedin ade Kofi Jima anko a enda. O frem Kofi ase boga na Kofi ase nam tu a meje so ye. Mini ya. Akade. Akabako. Akade. Twasunte Kofi. Papa kamrefi.
Minimia Kwame Uzu. Eke Eja Uzu the gong. Yay, and I just said, the one woman does, magic deal, member from one woman. But on your man, I'm a is. Yeah, to Botokesi. So, I. Let us one day do. Said, didn't you have any other part? Obisa because, Kofias and them two are the most a fatape. No, go, Kofias, I'm going. And I'm two. I'm the bro. I saw the fro, I don't say you who do a friend, and I'm to say, yeah. Now, what then? Nam two. Kofias, Kofias, is a massism. Sir, we can know about trust in Tukofi. And it's over, boy. I can't feel it there. I don't know. One year, man, check. Ewiase kese. Ona mo admiti. Amara ko fiji wala aka. Ampa barada. Apete sunya mi. Yo me yusue. Wona ma. So. I'm so from and the Dana Mobi, Mao come now on my food. Yonder, maybe. Now pay for the day in the Dabba, British, but find the Mara. They can have back a mass more. Now, what you meant? Mushroomy. So can I? No, academic number 1 minute is okay. I will never be down a Muslim from Sabre yanko yenua baby ewa ahoma no so modaroma mempeso din ebetudwa baby ofri nso me manenka na ne nsem no ano ete pa me na twetwe nkomo me bo kakra bi ekire mu na panise kakom yegire kwakuanum ewie chiamianum yo ekonfo oti Allah akbar ekramuni praise the Lord. And also ya sofo na da homache na ati ewie o man de hye and also information center for ya kɔ ne nua ba no ye ne kɔ twukomo obaye mo akwa ba ya na pom ye de sado yo mpacho ma one so kakra yo medium no adi kai kasese bebesa odo wasem no tudwa na asofo a ye tie dwumadie nananum a yetie obi a wotie bia mfa ne mpaipa enta wachi agidifo elders ne Dickens akonfo obi a wotie bibia kramofo esuma hodo amintimi modin obi amfa ne chitie enta wachi fi se wasem no anu oten nanso yemfa se ka ne twase mu yede techirema timini abaye krado mayintio yo bacho das Pacho, no, me can material spiritual marriage, no home na ediminya. Na ediminya be 10 years. Now 20 years, and I'm starting inside them. Na say na and me beda na exam infection. Tino na me who say spiritual and me na hospital farm, hospital big breed. Me call infection still like
the befa outside media me kwa na o mama me kwantre but I don't know me kwantre no and me be ya na me be din enti ye face ye ma 5 ma 5 no me ensa am no me din komo nyina e wo sa problem ni bi ana me sister pani ba me ni ye age ono so e wo sa problem ni bi ono so nya white e wo enanemu ana ma no nyina no obia ware a no wajai eni no e ba ware ye be yo one dey fine na oni ni kunu wa hu dey be asam kituwa bi na ware na gu 5 ni nyina ware jame na me toso 5 na me yeketo me so ma ware jai me ware na mo 22 years 23 nya 1 year na na ware no eguye ni be man na 6 months so na we me wadi eso so ware no bi afe pe na me so me die no eguye enti akwanche no omode ma me no so omode ma me da no kwa ne sei ba ku sei o ka se me nto se buburu se sa abo aketo bi no na o ma me ewiye ono ga teme sese ha de na me yen emba bi mo me no ya me ni aba me pa che wo abo abai na o ma oto ya owiye abo abai sa amo onto ya so bi mo white boy there o me white so buburu se abro no ma na abro no ma the fry bibi na wiye ana we the raw Pacho no dia te sen kwan so me e wona but the kwan no dia no kunim na ni we but so see me na me say abi no spirit na me e be dan na me ya me no se me no me ho le last and what ama me drew be say major na do no bought to the toilet meaning say mo ko what sense na o me bi so dan no cramp no buy and no so and me na me call so for ono so come me tami you so me fancy me sumi afi ti tami you na me koda so ama de achi and a home me ka ba bi me se me da ntina se tami you ni kura me woda yenim nti ontimi mba me nten ti ni se wo suru no na me de tami you ni chesi no afi me sa de ni jani ya no sa be fa mechi eno so ni no hu me hini so me hini na me wan si woda yenim me ni tiye me wan si yana me ni tiye ma wan si sa be si na 1 year ni ma ko hospital fa ma ya me duro anye ye me ko de duro fo no mti ni ko twam tini me chini bebre me twani ni na atogu omo so mi na me hini ni ma so still wan si ne so aka be come so aka we no nti infection so my treaty or be bia me it's a masanta ba me ho amama se eso abi enani ti be na bia so ba no enti dano na me kache me sister sad adene bro me so nti ma kache SMP for so mo mboa me no se o no kwa ko so bi wona so ne kache ne se ye na bia ye ni mu no na no wo fe pa na okoji obi ko na ipa ko na do me ne se woni na asefo dia aware adi o mu nya bida but the Americans million ni na aware ndi obeware but enina ena ye fie so uko ye fie ya entinti ho na de bi omo de mota na aye si wo omo de si wo kukuru na no na ye fie to say canopy ta na ye canopy ya de a edian so ma ano na so ni pija no so de aye fie ano da no ma mo di ade no eni si wa me ya kwenya ni so but bi ani adekode ena entini say when you stop on the catcher me dan say they na so be so catcher entini bi no of I di nya che isi ade di so mo boa me adene ne me beda ade tia me tini nya hwe ma ya se be ya me chafa na di na me yam me tini di 1 week no enso be gu me sa me na ma di so me shapad me nya me mense so as so ade so me shapad na bebe for
this is a sapad. Yes, I'll bet Senka, Bamaho. And see, I did a diminution. And I'm a day to same period of when say Mumwame. Now they say that they need diminuted. Miriaba. Hello. Hello. Now no me no twi komo no uchirim se ya na o fele se bema beso pe na wako de to so bi wadamfo bi na oben wo pa ono nso eba ho eti ene to no madam for no really ya dam for 10 years 10 years ni no o pemasa just ya chi ni o ti na no ka don't patch out Jay Kakrana. I said it. Also, a damn for no only 10 years and a day. 10 years, I know I am a down for an BBI in Tem. And you know, only can say, and I'm fooling in an open but Ninka. Jaffe, Nika, and many who say when you want to know, or yes, 20 million bonnet, Mr. So 20 million bonnet. Intimity, I say, my da, me call her that very dinner. Or yes, so Bamahono. Then we be a car in sooner make us a year women. A true. A farm say, preoccupy a buy a market, oh, yet true. Means time make that we don't jump a cemetery. And you are not so summer and somewhere the kind in how I'm in an answer at time in if we start done this send me after the moon be offer na onfa na tese minuaba onu nya ye onu nya ehia na anase onu be hie ohun sa de no jai we got to enjoy but you say bia when say jai so many be use say to enjoy but enu achi no this send me nim de bi ole na offer ya mfa ne se oto amna dongum otomfru ya mfa ne se sebe sene na o kire se hwae nti se wo so tena se mfie mienu a obi anya ama dano ane abante ko hia no ena ekoye sa we pa cha no mas na wa 2018 2019 anko obi a wa na wa chisi di nkese se wo no mo ne timi chekaka otomu kwa tsa wo katsa ne te bia what now 2 months krana onjindi enti firi hono eno ane sada na ofrena ze me de obi number friend no te say me voice obekatno enti adeno pam ma feeling ana me jai awarian 2014 up to now me didn't happen sa to see them after me kwa me ferry say me tena se otena se ya ni gwase na to aso also mahu se ohu ofe papa me ohu nyefe pachai ohu ofa na se ohu nyefe pacho me wefe itambo ade no e ba mi ndidi na ayesi bibi ni na miyam santi ni ya umi a obedin se bia ni patriarchia but na sade no start here no na me so wan kasa oso warrior sabe wo ye ka bibi shape kakra sabe me pese ya mfa mfoni ya ntoso ntu dress scrub ho kakra kire etiefo ne ahwefo no so do o madwene ehu nipa ye ne ekasei wo trinwi wo yakokọ wani mai daba na wani ne ye ketenkete wo hwene ye tia wano no ye krokro kakra wo kon atwitwa sabe woto awurade a ne agya manso pani bia akese ana set to say but me obi a me so wa pa e kan ni patentia me ye tenten and then tenten fa say yo tenten ana shipu but we no start to be 10 years ni no inti ama ma yes slim uni media umi a obeje say me ni patentia ba na me ye tetia na me so wa ankasa and na me ni pa kokko me chocolate
and I mean, but when I make a way, no, I will do for it as an income in to normal and some abuse make training was still. I went in the soil. I didn't be jammed, so no. I'll cut it for bar. I will do a piano down, and I don't know if I didn't so. And sight a cow, one or poor woman, one a cow, you say. You couldn't last 6 months. You are not size soon with me. Indeed, the doctor say, white and now we are. And Cabema, the only 3 days go be see. But after 6 months, you know, who she a sign now see and one day I really near Muno, who she better be a minute, she be anywhere. One yap, I really didn't even say, well, you put your amount one of the council. And I'm a sister, Banus, no white, no sound, no one is an eye. I'm sorry, white, I say. Just as I met to us here, Monquamo, the idea, Unubicoda, a white and so and Sabemano, Dorich, say, Frey in your bano, Ahumano, so, and my na, Yantri, and Comono, and Quechi, a tear for Ubiara Hosempa and a net, ye Canasano, so and Mano, near a be edinam, a Rahosamo, free nano metiano, Miakasama Cremuno, Mehontom, the minim said. Questions and babies are not to us on Oyi Nanoa, me would GDZ, Nehobetoro, Nenyanko Passion and Munyam, no atra I frokem. A penny knows to be a Sudan, so Unyanum Swa, Sabe, Yaji San, one ye be a castle, Morewu, a boy free Suba, Ubia, Denisa, Ebetoni, yes, I can't eat me a banabio. Minuaba, baby, I dear Drone said, Sauno be da and Sandipan, wow, Honeo. I try and say, Ubia complaining, say. Be a no shy no, Menya really because meaning say, Bearman, the new shy 3 days, say you will be not your more canna 3 days, no Bearman, your best party experience. Say a man, say I want to, but Ben be a minute shape beyond complaining to me, Nana. A woman so me and white no sa, Bearma, one in our back or not so one experience, no one so. Yo na me pacha wo ka se be ma bia me ne be hia bia me ma no dodo na no mo hia me pacha se ma wa ni buye no na ni sha se ma wa ye gunti no na me pesa nka me aware fufo na nka enkata so se ya bia mo no amete so no e si nti no me so e ko relationship fufuo I no so anjina na me sa ko fufo no ka die and also or big fool be our big glass up more I see about to what I got some I'll be shun the power here and baby. About Kusawai. A Jones the gone also a Bema 10 gram of power Jinaso. Was me miss out or show ma Oto Ewa Obewano. Why am I at you? But I just so woman, Tibia, woman, and the Baba de married some power into women open and the house. Also, Benyo Biamana show or show we are or the Bemon. I don't know. But as you see, the mere fan some of the woman who has told me I didn't diminish. Yo mate edru baby ana ye de bia ye se die kakra se de be ya o haw no o yawa tete a wukomu no sabre esusu aso wo so sebe na o ka baby sabi so na ye de fru ase ba no ya na enka ewum me ta chan enka wum ka se me cho me ho ntina me se me ya ba sana me de pa de show tinza na problem 6 na mi jari na mi finam de so I say at about 3 to 4 me sano na bobe 7 na mi jari ya unti kan de ebi won unuanom emma na aka no how no ebi wo mu nyina so ana mi ensa aka chem say spiritual marriage ni omu nyina mi ensa aka chem ze bi o mo super Penivon, the mini omunin come about my mini omunin come on a dear, almost so
experience the same thing. And I'm missing any age, no, Mrs. Tapping in the band. Or no, so sound into the sea, dear. Or yeah, Jumana, what class or can any books of cry now, Evia. On the Ewia. Oh, what class? Ampacho nipa kro no na da bia hu se ono beda anase ado sesa na nim no Ampacho o timi fa madam fo nim e bia obi kra wo mi area mi nim na nim na o de na balance mi nim no but different yina ya eba ya ma me bi ba ha o chem se onu bi da enem sa se ne o ka se spiritual marriage na na ebo spiritual so be ka se spiritual attachment se onu bi da sa sebe enem no ya na otide but when you back to me the end the minute I feel many tea, I think my house be jim. Ati bia na ade no wantira ana unhunu ade no obi hu aso no oda. Mi hunu ba me die di so die ya ma ya sisi jeme pa ni die me die di tebese. So na say what he say. Mi via ya wa me me koka na makoka me pa na so sa na de tina me na ntia mi form dia. Na kamaya so so left side see ne ho and na because abo bi se ho na wo hwe me ya wa me ti minu aba edru ba bia edie na eka awadwum ana sembe pa ne ta ba wadwum what's the say say how no bro so sa na eya osesebe wanim eye guase a die na wote atenka be na ate wadwum ni na jidia se mi no bi but eya na me wele o mi tini sha dem na mesusa me weti ni ho me ya fe ni ma de ntia we ni ya etoto me enkan kan se dia me na na akoshia be ma na wa peme na mi tini ka se me ni ma be yi me ho an se e bia me boy ka me ma o ba ko sisi no ka bibia so be ja me chi intini fi na me be fia afi na me ra o me susa esu na me ho ami onye ni se esu no ka ho binti e basa untumi ni diye na untumi na ma so ati ojole su na wa me so ati na de na fani se ne enne ma da na de etia na me nu ma to ya fie me ya me nu be to the whole day inti sa wiki na mintimi di ena sa su ne ba so a ena ya me sa zo na ti ba be 2 weeks na no wa na echa ti chana to say the why dry na de na sa ba ya ti adene ba na ya mintimi di no me ho ba me pasa na me zem ti esa di te me no so drinks and kwa mintimi di ana pa minu ba kafra wati penisi ne wa hyase bia e wa wiye tabre ye beja ukwai ama wako nti wasemu twato bonopo ana bonobo amaye na afi nya kwai chama semi twato ne se yasin sama bejafo ne ni etin bia enru me mobono omomo amena mabre adne tetin isi amami si so bebre Bema Pemia means me and tell us if it's a minimum semi-quay and you gracian at Twasso. You see, I'm not 30 years. Come over Baba Copan, come pay. But I deal with me and Mamma Hoquay. Into a different dear and I'm a day says a woman not problem with infamous. Moi, a frasa for Radio. Namanim say, Ucheti am Ponyankopon, Obutu Munkumachi. Oma baba wati se wo eni yaw enko wum da wati Chiyo Una ba so kwa sorry Mbachan Enso ubehwebe na hawi edwa ku didi baby bebranka wo mpe
me call do so that there. Ameni sorry no. Say nye ni nyina na ye pe madam bisi sunsun sorry kura kona ma ne amahunu. Ya da si PY. Kachi me se da. Besa atimenka. Kachi. Jiwala ka si Jesus mejefo. Minua ene madam fo. Na wan kasa ye frɛ wo wone me kasa ye frɛ wo sɛ ye frɛ me Kofi Jima anko ena wo ye frɛ wo sɛ Kofi Jima anko ana wo de anko ana me de me ko ameda ya bese ya hwefo se ene YouTube no empenisi ne free to be abete bayira homem eti ama bayire no entumi ammo akese etuko eye Facebook na wanhue ya efo ni kire YouTube Nhyira TV ana so behwe eye Kings ana Spiritus TV e multi TV digbox no so na bibia tumi akọ enkai oh Jesus mejefo
Aseda kese enkoma twedi apo Nyankopon Dagon Govi inu abe yasemi ayarahosem Shasam sisan eja num ayebone woni ho na ye na etua den omamu yesoka osan ka se eja num entwere abunu ema massem fem papa ntimi nko fom ko diabrobe na bedu fiaze Govi se papa me diabrobe na odi ofom mesia fem pa ebe ye enye ye na to da bia janum nanum timi ko se bibi ebi ese busuan we sika nim nti akwesi na ko pesika ni akọ sacrifice bibi ebi amani mema nko a ni akọ sacrifice bibi sanman timi ko so pa na edinya ebi won so na e baye ko sunsun boni bi ehye baabi baibu nsem bi na edinya na ntimi ko ba se anuanom ba se nan omu nyina sa na te omu tabi enum omu nyina enna omu baba nso a one ne okasa epe onso the same wahu nti anya kwa bibi sikwa bibi sikwa Ewiase bibi ensikwa but emu nsu emadu na o sa ha na wo hyede mo sofa wo mu ntimi mpi o mu ntimi nka uto ya dia ena onya anu aduro o be hyedem asu no afimu na yo so hye ho konfo ka anu aduro dabi pamuneka sete bia ojifu na amtaka sese o mresu ya asa Nyankopon refiu Govi nti mo ntete mo nsu mo nwinwi ni bia woni mre bia wa hyase bia na ona wieye na sunsun sema no de wan hweyi a ebe hyew so kanu aduro yese ene sema no be kan wade ho edin papa wade ho edin Emantan hum yensa ni enum ni na sa ni yakoba se a okwa na sa obai oba bia ni monyam ni aware na oba okasa yi na mo fa asemi obai e ya rahosem na okwa koja konche so funse obi a white ha no e fa abu abro no mabra kumnari na nkwa na kura se be aise sebie na ate na ori eni adweko eni nyansa ko ba ku bia ni kasa e wo se de no de wi a ade achi ahun se ne nsa bobo ho ne nsa odisum bobo ho na akosofo okopa kwanche e de a wonya bi de se ope bi ka chewo ope bi yo so try bi try nero wa nya bi anenye ode abrugo ni abro no ma anya ye wo wi kra no ba kase am say tam ye hunu kwa nam so show kakra no kra no ofa na chi ehu ni hrim won si bezine won ga be kase onya COVID-19 bi coronavirus bi oboro ho pem ko fire asa bia bi on be chena quarantine no sawa hu nti e besre mo nsu mo ni awerho bibia woni mre na Kofi adifo na yebi du na yebi ne mo sa ne ma no ya na nyefo so be yefi ni pa no so wan ha ode ntoato a
ma ko bia kwankyere prekesa kwankyere nyado akwankyere moku akwankyere de saa no akunipa no we ye ntra bi hwe untimi nya pake na wona betime no omo nso ano ko finya de ye po mo de ama me sanka no ma ho na me mfa no ma odi for Elijah na after bosome no ono kasa betra ha na ogoro hu na jejai se ogoro hu a kaja nine se betime asi de betra ma ensem so no dago no so a obeka se nya ono a nti ko fi bibia no anso nyame ye bibia ni ho anso nyame ye nti abusha mu ni nyina nipa num ni nyina nsie nyina omode anom ntwemeyen yan ka se e bwo ne mo nyankopon fa yeso abwa won pepepe ti na nyina mu nso bio obetimi ka se na mo amo je sa ankrofo free yo ha mu sunsun mu ya mo omo atake mo omba yeso da enso yo fo mo nya hwe omba yeso da na wu ni ani nti hu we Mike osu okuye da no nsie hu mi ma sem ne se sa make no kra opa akopoase ma mo tanum mi ni nso sa ne ma no wona wo ha ho nsa no kra ni pakania janyanko po chidia yanko po so beje wa chidi ati asenti mo munzu ni pansie ni nyina se num nyina wo mode no mra na yanko po fa so na mo a mo sete bia njeba na hu ya onim de obenya me do asipi de go ogoro asamu da hono enya de kitu a man pia enam krum omu wo problem papa man na mo bebe aja woni bibi ye nua ba so hunu a se man mo na mo se trousers no ne ho ofe wo a mo to ahipu no am omu wo hawo sa man mo nam sa bebe sa no sa chawaju hankwa ma wo hawo ma me come to on what's na boko sa no problem wo ho ne doso ane bo japade no amani ewu mu doso only se ese be ma ko ho ba ko obedwane ya ware ho de ne ho so afa be ma hu na obaye ko pa aisa bright be WhatsApp fe ne biem on de to kase hu ba to so no hu do nya ngokura urija eto hu na obaye ko de minya ne pa no da dwen bu but oba no nim hawa ekura no e mani bi wo yade pa na ekum yade pa na ekum man like to say so what I say na Misramiko e mani bi o man no kasa no enye ofiri se oye oba wati swa no ho ofen within a yin enso emma enkyere matwam amata Ghana scan yanka se ni so di onye yi otwam etibu obetimi una I win o kasa sai se ne me hwe wonu woso nam ne me ababa wa ba kumre bi asafo leba ona ba to no ojina ho oba ne no friend oja oti say yes oba pa ne na papa bi o tietia kokoro no ko ani chen na baba ho of mawura abra oba hwe ne so hwe ne fo ye o so ba ne na be freme I am check ho mo twifa papa no so koi papa ni jawo sa no ababa wa kai ababa nani sadi nani kasanye obi akunawi na me frena ka kire no sesi nyema bi se bantu onye onhwe ne hu yie no nye ya ana o tweme mada passe enye ne so eba ne me se wona munya na se no mo pro na se wi oba no me kam cho so na hu oba na bo hwe ne prim we dey short time no ba ne free mu bani free mu omo meka abana sem no omo wo sa area no wuti abana se omo nyina nim gen omo nyina nim no hwe sa susuma de wo mu no wei enye wono eye abusua nim obi na akwakoya ade na ade abaware abusua no bema bia betwa ware no osiyam se onana ekofum obi de bakro ka chense e mani nya ware pata wera mi kakra buon ma amosi mi nyini papa ubo wade uja na ware a mfumso bia ni so
ye be mana ko ware mka se jana ware enye mfom so wadwuma be sai masa wadwuma be sai we ware na wadwuma be sai ne maso na unso anu ma no nse wo so masa so wa anu duro na wo hwani a matima ko so anu e free woni anu duro a em make attempt wadwuma be sai de ma yiri nyawo jawo ba no wo hwe ade da to ne so anu wo emma mu di so ni nyina mu nyina ho ofe be mo ware ne se bosumi nsia to be fa ne mpana no kwaya okoya kokko ho ba ko okoto wodi akoto afro nyene pe we pa isu kondo be nwotwe wonte de fa sa nyuni ka bo ho wonte ne de ko unu se ai atechepa na kokuvrum uye den be man ade ba ko emma so mpe o wiase de se one ne beda ba ko woni na nabiem ba be man so ba ye no na ni etimi anye etu onko to sa sam nabiem me kam papa na sabtie ohun ko akra ne buwofu okọ unzo fe kwa ne buwofu cause ajo be hu ye no na ni anye ohun ba bia me se na mon ma hyenhye won akwa unan ko fa gabi abra ko sam ne se won kan kire oba ne se nyama se na hu eti pe hu aduro na ye no won kan kire oba ne beto ka kire ne nkrofo yo na mo hwe yare nkwa we afro pa no na mo eti wo ba man wo ba no kwa na mo no kra na wo pe na yem kra sa hyew cause waka kire pa ba ko mienu miensa eto bi hu a yo na mo kwa so na mo hyenhye nkwa eti mana mo na mo no bebebe ko no anya amuna mo ko yade wo mo ho ana weso yare ba beto ho no yede abo mu dua yede aye wo mu susuma eno mo dano enye susum ketwa memma wo bi na no meka che obi wono mo wone ne dan abdo ko na na ebo ho o mana je bi so fam to na je we say nipo yede wore no enya de ketwa ga no edi ba ya wotuma ejini na no ga de ade ne bla mi se menyima de ne se nip ade ne bo ntimi ne nda mami ade osinya ade abetim no adasisi wu oba wuntimi no na twen otukwan kwa aba oh enya ade bia se oba kwa oba ogyan wano okọ wotimi hunu ade to nanimu o wode anye ba ya meso mu no the next 3 days ana mo frɛ me ka che me se gena koda hospital ade ne ba dan ma mu je tru no so ne mu je na nyina fo mu ja ne pija ne koda hospital ana mo say frɛ me so srɛ me ai o me discover something go to me fama get the hospital na get ka che me se ko hia sa ko hia ni sadi we say na so odi wo ba na chi a wo bema wo dia globokun obeko onu beda onu da wonu mu pa wo bo se chipe wo kun bema etu oba no aya how no wo mu sebem oje wo se bema membe kura ka so pena ya no fele so be ka che ni se de wo hu o da se be yi na no but ko se de manu osu eno na enyen esu no ko se de mo osu no enye ba kura se ai de go so be nyi obi de amana hwena o me hu no onyiri vrim okay na nya sa de mo se su no be wiase no sandi panel so ka wo mu ye nan so mu ka wo ka wo mu ye nan meboa sa nan ni nyina mumra na onfo mana ka omobi no onhwe ni pa no na o vrim wi a ya po bi ama no de condom no de try na hwe se emu ye free dia enu ba wale me na sipi ye fansem no ayetie na nyina na ye adwuma bi wo am so momongu wa na hu hia ade mabodi access so we are pa boni pa na mega David ade okwatare omo bi okoya ka fitani akoya de ka mana kan wo mon try hwe da we nipa nyaka nipa ene ka ni esusu na ntamu so o try we nipa nyaka wo wana na wo anu nyese ko so hwe anye bi da Yaman so be wano. Enye bi da. Yaman so be wano. So ko wala ba no. Yaman so be wano. Wala ba na ko wala no. Enye bi da. Yaman so be wano. Hwe. Abati ba ko hu. So en ho ade hwe ya. Ana okwo hu da amani ya. Anga so be en ho ade. So you etade ni onye ka hwe na ho ya otwifa. So ye ho a. No ya je okra nkwa. My God this. Clean. Makadish. Ewuja bro wu. I don't know who want to buy the kind of Obanisia cash. That's not what I know. Labro Gabro. Mantaya. Obiaga to Otaka. You are Obiaga Biano of what? Ujago, Osita Biam.
ya lady amane mu hu ka se bi o kama de o ka nyina no kro e no how eto ko na Egizo 15 yana say dem aso no bi anya se be so stranded oba bia fi be 25 hours ko si 30 so mo ya e ya dwunji bebre na we nya be kan so e pe na for what you say kra na ya o se kan no dru edi say no hwe sa tuan tana hwe na fi je pe ko ya ba no wa dia wo ogoro ni mo ni po ya se de wa nya de se mami na ya boni a mami na se odumi no enya nkoda yi very good anu dia enum ka say e so bi ebodua mi kru a on fa o manase bi an time enye mami na ye bone for the person so na nkoda yi money be no na so uni pa na wo wo kwade na me ka se so tuo ne ene me ewen ene emre me wen so your ba be ma na ko ware medical busa se me ba no me ka se wodi kan na sha ahasa o ba no me ba medical busa no so o ba no me ka cho medical busa so wa ko tira he ahasa ka mini pare bi abate ba ku owo aye se me ndi esi ha o che wapo o so be ho ade ono na komi so be ho ade ne be mani ho ni ho so ye ho ade na ne be mawu obeja na so nya na mare me asi pie da man so nya bi sha na metu di pastor opoku le kra wakasa pa le kra ba kupe pastor ogoro le kra ba kupe pastor jimai so woni ni pa na nsia anya ho ade Mese obi to aka chiro si ai hwe wo ho ni si o so no eja na sa no oba ko ware na sebe wa nyere ho ade so na awe no na ya ma body capital kura ho enfa so jabi unti asie chira hwe mama ka semcho o go to ka obetra ka na hwe to ye nipa nye ka amika semcho mu afa bra ho na mu wo de bra ho na mu a edipa be won no edipa ye kwa ye banu unim o kire mu asem Nhyira chese mfa ne se me se me kon bai o se bemba akoko no wie o so ofre ne kon fako o ye ne ho ade wie na ne ko fi ana ne kwetana ye o yin bibia no ana na akwa ko shi asade we si a u be jawa na so beto ware no so and atie for munya no mai na ni nyina se we ye support Dagomba life oni nyina se nye Dagomba life so enkwa no ho akiro mo ebra ban ka se enkohye dem dodo no etwadwo esu ni abenedie amane huru na abare senti ye boabo bibi kakra no na ye de akobo ahia for the support for the needy against COVID-19 ni nyina ne se bo wode se so de oto beba say mobile money na we are 0550 068822 0550 068822 another person of Fred Nhyira FM 0322083570 0322083570 nature say komobi obia otumini ya twetwe multimedia ya never share aduonum enum 25 years ni nyina ne say ya damu nyina mo ase regency cities, towns, communities, any homes ahodo aseda enkoma mu nyina ye nsem no ye de bae no ye de mu nyina ene che na aboa magana so nkyekire akonkai idi etiefo nananom ene atankunyafo nyina da ye de mu nyina mo ase ne e kan say thank you dank gracia ni asaka merci beaucoup ya de nemusa na ye ne ekro no aseda kese ena ye de mamu nyina International Power Praise Chapel Prophet Kinsey Jemfi power man no ono no de bible no kwafo edijuma daiso mu na ne saka bible ya safo ehyemu enyagro adwuma ebo no ano ode papa se wawu asu fie se be waware mu nsem enkoye chronic diseases chese yare aye kwankro sara na awo ho nsem ayesa badwe o mu kwa mu fie akwanto wo nsem mu fie de anwom ba ko pe na mo bo mete mawu sisemi fie mete mawu sisemi fie mekumi fie de sana owo powder o mete mawu na makumetuo sisemi fie mesro ni nyina afa bedano no be mu atonyo foforo se erade o saye o erade o se na se nyami gwama ye waye na ayi nkoa ni nyina so de haru nyina beba na mamponte ene wo government hospital na chi hwa
Udi obi so obi obetro Prophet Kingsley Jemfi ne sambod kese esua na tworo sem no da eso te se ne ebisi adwumam heyai bomodin se udu ade bekirem ho ode oil enku ene semra abedwa so enkran new price station udu aso pa ga wuli benya biato techman so Ghana Commercial Bank na chu obra Thomas Otonshu ana otompa boa ubenya biato ho UK so lady ubetumi afree lady UK 0795197785 0795197785 Prophet James so se me family no ne number mamu free friend and I'm saying to me ko share diamond o do friend no was a prof me howni hwehwe mama babro ne da ne nchen onkonya babro no wode be hwe mama ne sofo nketo ne bia on befa ko no bia ene om nkasa kama pa na om nyina ya adwuma ama Prophet Kingsley Jemfi friend no 0500 550 222 0500 550 222 and 0556 949 087 0556 949 087 and 0243 99 97 96 0243 99 97 96 na one no atwetwe nkobo palogo bites yes obibini black man ko farbai ono ededi kai de burukutu ginger eno kaka duro nsa no obi amfa bi nya bi owiase dansa no tia ne tie ne ahode ane wo mu enya sa keto amfo kire ne to aso e man ko fa man strong bites e bai eno ati wade ya tu abba eno wade palogo na wan kasanse wo be ma no aso bi ahwe aka me bon sai di ka be sorry no atwa purisi doctor quality doctor obibini black man ode na yire na ehema ohema papa bi omoka omotambo ano katire de se ani amasa no omde ba no ode udu na dwuma wa wan kasa be fili se ne dwuma ho tie ene ne fidie ho tie ene adwuma fo no won kura be fe won ni nyina se doctor quality ye ne mapa nensa eko FDA ni kire bi near their team so man penyan fi se onu so di papa on fa de fon emre ne manfo na pensa be no onum bete kroje sente onu mu besesa taste no air kama no hangover gives power to men gives appetite so betu me didi na ne boda fra na ne kura nso nya dia palogo bites baby what did they no zet mineral water guso na wagasa ube filipa wo pensa dudu to sports hotels restaurant baby Tom Petrus ni nyina benya bi anaso do wali chim obolo John Brown winning ways ekwa nkruma baby ton ensa bia okeo obenya bia na frɛ Dr. Quality obibini 020 81 83 018 020 81 83 018 and 0244 620 294 0244 620 294 Palogo Bites and now better kwasi broni go for helps na Fatifasa kettle edre na Satifasa yakano kotiedro and me dras ma so nkwanta chia on ma me fans we hu ma me feel menye sabre ye befa afre for 03220 835 81 835 82 835 83 835 84 ye papa bi nso akoye edifrafo papa bi ka ka kire o se nipa bi wo ho a ye yi o mai pamu sankrofo ne edifrafo ye papa bi atomo wato anwa aka ho asade sika piso e de akoma edifrafo a omo asoma so enkwanta enra no pa na ba ko frem se aka sika 15 cedis aka modika krabi o mo ka dia asa if so mo na mabonte na esresra de o mo totodom na amanfo achewa de ena ban so mo nhye dem o mu ni o mo ho hwe o mu o mo sre ebede no matimi apia kwa bonte akosre o mo to manim me ko boy e papa bi e frere di appies ono na CEO e bonsuo no a ewo Bremai Junction hono ano watum kama bibia o papai etie de frafo esuban sabe o musu na ohwe eto emo ene anwa de sika piso de command frafo yi na sedom de amano nya sedaketwa na da gufo ado ene frafo de message asuma me se me fambrɛ
ɛno so nkyɛm de bɛbrɛ kwabe go Kofi Nyankopon enhia no owura dia pias Nyankopon enhia no pa. Masa minim no madono nim. Awudi no. Sɛm na me tete. Me da no so me tete. Kwame. Nyame enhia no. Ni frafo so mu hunu bi da frise. Awoche ba ya ban po ayo mu totwe. Kofi ina ba konso abrochi na oma ne ba nso discover by seven money frafo na no Friday program no so no. Okay. Ɛna uni aba na ono so cast no. Okay. Ono so aba yo mado. Nyankopon enhia pa. O chama hwendi na fe ono so atia no pa. Okay. Ono so ayade. Ne mu se ya ka se ya hya na yeah. Ese dwene fifia. Do na come do am. Bichi yabo. Eno no problem ko bo papa na say na dwene wa na. Bichi yabo. Etia no pa me ho no ofra me ne etu ka ne ka. Ofi, e come ya tiesim. Eno kura tiesim anisa. Na no ya dey say kase so tin Friday na. Obre pa. Ese ne fi na man for da. Buburja, enti bichi yabo. E come tiesim. To ready appears Yakupon enhia no. No to condemn. Ya ba ne be fa frefo. Say ye kase Dominion herbal powder eye nwanwadwuma ema immune system andan nkwabo wo nipaduam ne yeden na ne senti wotadi yare sunkunimu a ehu adanse bi ne o don dey fine pa manum bi tina me di ho adanse no enya yesi me say me one price station me ton wo achi me ba me gina wo science ama me nya problem me nan ne me system ntimi nyina ho be je me tena konwa so me num aduro ne 3 days me timi gina me nan so eton ade Dominion herbal powder de minia enya amanfo adanse enti ana me kanfo ne aye ewo me nipadua mu no eburo madwen ene mente ase so nipa biara a wo pese wudi wo mfie Nyankopon de ma wo no na wudi me ne de emma Dominion herbal powder empa wo hu da biara da asem no anada ho no Dominion herbal powder enwanso anya wo nsuo hie wo tea cup mu na de atreketo ase bia gu mu wo twa nseti yanom wawie Angels Dominion herbal center won kokko ene de aba apemfo aba aton mo manufo ene nkwada woni mfie dum ye ne de won ka ho dodo afre 054 315 8195 Prophet Joseph Mu Nsem Ashen Fe. Then I the Bahas see how to say, oh, Namia. If I show you, I will problem on the buy. We didn't count 3 years. If you won't see any deal, to be a deal one dance session, 15 years. When I be, much less of bar, 6 months a little proud on her swan. Or a better 3 times, the basis must know himself. Tinami here before we do one dance said, and the buyer for a report by which I say, I wouldn't feel Oh, by and I'm a father, when you didn't far one. Which I say, if you bear my That's how then now the bear my nabahada. Nominally, my had Can you find out about the chest? I don't know if I'm on the chest. I won. If you bear money free, see Uncle Hospital. Now, over first day, because I was saying, Mamma, it's answer my year drew there 3 years. Now, you compare one name, no more casting. You can't much say, Yare, a woman. Hey, you call much as a Yare. too bad. Into me bow high, and I'll try say Uncle Hospital. And go checking free bear man, your choir and swimming in your hall. Doctor Mitchell say free bear. And then I'll catch a month for the beer problem. The catch a month was on one program said, we are looking at a moment for faith to save me. I swear. About the moon, oh, we won't play your cosmic dear. Me now me made Banama drink and say, Spirit in the beer, that's my head driller check. Before we sang, no cobo, no money. Me poor, Mamma, what sense woman said, and she didn't miss her. Until a family fast for America science, only may be precious in so many hospital protect from me and pa. Nearly I made it dream you. I made it really for me and hospital. To me, and I got me the first crap, and I'm going to call you. See a boy, Dr. Tree, was tested. Yes, I get you already. See a boy, or fair man, one of the process. You might have been asking again, kind of say, you know, you see the problem, and I will. You make a share with you, so said I'm me, see me. Also, I'm not face the safe means. I won't want the only problem. Maybe I don't see who is saying, I don't see it. That's a fire to the Angels Dominion International Church. I do not bomb him and say, Aquapano Quaffon, many. Prophet Joseph Mensa, when I'm a day,
Bible mu hwehwem Ghana ha me na me de hwehwem Bible aye de hwehwem no me na me de ba Ghana ha e kan okre ma obi e left and right edwuma yesa wo ye be ma na ne be wala na ye kunu ana se e ye wo je de ne oba na ne be wala ni na oba ye be kire Prophet Joseph Mensa edwuma sam na enko yi e betumi aye obi kura wa na hu bi ha no na busuam ana hu bi nti nyoma ma ne nkoso oba Bible no be hwe ni na ma wo hu awasam na your problem here make a chill pray we were Ghana and now approach me na awasam ayo dadwene a what men can sare unni problem wa wo afru kunu anase afru ho unni problem just the wo problem won say just bia wo mu nsa wo twabla se wo twabla te se bia wo membu mi se sisia de mintumi nsa enya oba asima membu mi se bia na de fine ana yi wa wo de ato atwa ba se wa wo de da wo yem na wo twabla awasam unni problem wa sa nyama de sisia de Prophet Joseph Mensa me cancel nyoma bebre mu oba Prophet me na mtumi die dro kaniba ma obi a doctor say wo biem wo be ye de kra wo me na mtumi ma ne wo Prophet Joseph Mensa me was akwai no obi ha na awasam na yo problem on ni kunu wo be kom na free be ma na ni na oba ye be kire wo Prophet Joseph Mensa Kumasi krom ha me wetimetim te bo mbola junction etimetim te bo mbola junction Prophet Joseph me nko na me de Bible ye hwemu umuso bi ye bia wo suasua me wo hwa Adom TV a from 2016 me na me de Bible ye de hwemu de baaye me de akwa Adom TV saa umuso bi mo ye bia ye copy photocopy Kumasi am ye dwuma da na benada ko a akra me wa Masama Stadium Junction Jarvis honde me ye dwuma yawda na me menda nkoko de ya Trado Salvation School onso me ye dwuma the friends kwesi adanko a re akira be ye ni o we ni e friend akira be yi Psalm 91 enima do okron ba ko we wo kan Psalm 91 go so 7 times wo de obesere ya de wo so me say what the srana pani nyume na pani nyume na odi obi so wani boni ana beyi a odi on fantra na ga ade we na achi beyi obo asem o ma be kan mo nu asem we a favor oil we ne dia na se wa wu adwuma obi wa ankrata sem aye ne den unya sawa yi we bi so a woni problem bi again Psalm 23 wo kan go so 7 times and so the sra Labi, ye nyina chiapa. Hello. Ofa Yesu Kristo atumti yetiase. Yankopo wo nhyira mu wate. Ami. Binka diapia. Why? Opani diapia de. Diapia nyame nhyira ne binka wo wa ahene soso. Me so be den pai bota ekiredi. Ema ani frafo no why? Ini aba na onyam fa wotena wanya afi ba kwa kan mfie ho ana mu abom pa ya. Ofa ni bibi. Bisa oka kofi. Di frafo no so mo mpa ye bo nsu na ye ma ompeska. Otra me frɛ bro fi ni adwene wo ho. Sese ye nyina hyɛdɛm ye bie ye ya sikanka me mo bebre ni ye nyina hyɛdɛm dise diapia mo mo bobo anu agu hoyi diapia kwa ka kyerɛ me so mo bi nso me so na me hyɛdɛm obi wote ye me hyɛdɛm na me nkomi ma nti emni grafo ye nyina hyɛdɛm wai ofa we de waja baby du amantam yenkoi na kopo on slamu pa na ye ni aba no asemu ya bedu hai ni aba coast Canada Toronto o si abedu hai de jamia ya wie nti jamia ya wie wate o wa hini makra mo aba o fa ida se pi ye ho a enhyira hello hello ankwana yajo udini baby akasa free ahuma no so aye abi menye hello Yesu aduma yi wona so amen covid manyami yami shira papa tete embeni fuye tie die ko shira wa ko wo ye ha ko namba yami shira the friend ko beni ko fia ko buya
Yo, Edakowa, Edasepa, also Yankupo Shao ye. Hello. Dada, Kofi, Yuma, Ankwana. Ke Edugas, Ovi, Papa, Sada Ebogre proof. Prakasi Edoto, a month for Quano, Papa, Pe Wumu Kumase ha, and crying, and me being say, Ke Dune, Yena. Kamimu, Yagas will be in Quano, Ke do ya Niamo, Ke do no, why Niamo. Mr. Fonichimo, so I'm bola Caserwati, Nekoto, Gazuvin Papa, and no Enshinipa, and Shepano, and a kama. The balls would have them, or the near my papa, Ubisa, Nakula Kufuso, because of share me papa, or the near my papa, Nejuma, care do you nipa, okay? Namin shall keep my NTY. But I always shall never get phone in answer. Papa now, who is Shanapa. Nanamo gwa oil filling station ya na wabua Kofi Jima Ankwana na wapa ko ye for no so ado ya mame nanamo wati ai kewuri bibi baba so de nanamo ya se the mobile money sika osu nyina ya asa ese amanfo ya kwanam ni nyina so no ne me di nkomo sike ifia de dawo ide ye mie dia maso me ye okay, can you papa na tutwa nana yeho ishira obati nu senketi obabua mwasa ko bwani krafo no wa that's it na papa minu ya bano enne mi ruako ni ruako ne wiya sepa enne manda mu wiya musa se wunnie nia unni mo wiyo batu wania. Now the gun ever so be the on the last on the 6th, you know, or you have a baby and then seven and a friend and an answer attack elbow so be the no didn't buy ya at the corner. We know so the nation is Yamia Dunki, Bibia Bay fine. That Yamia soon be income. Why for Belgium? Pa you, Matty. Producer J, baby, I will be a Chawai. Hello. Hey, Abodium. Abodium ni frafo huna mane. Ya graduate you. Yo, Kofi and the frafo ne de no kwate muni. Ye dia ne botum na de bium di because un kofu. Na so ye bere ne ya di bitimi ya di aboa won. Nti omu de de ye hwe won. Atitesi ana wona ne kasa ye no. No kwase muni semi so wo hagofu timi si dan a Nhyira man obenya so mfaso ndi sa ahuhu asem no saa na tie ndi na ama na basa na minim se we evangelist asem ya betie Nhyira e fam die na adumawura mbacho adumawura ndi ni ze ye fe no openi of abra akwasichum of akwasichum na meye na duma kakra onya o ti bia bia duma amo abetina wo se bua wo ma wo mu ni bie ne de akete sa kana komanto no yam wo mu ne honam mu nyina ne ye bia dwene ni mu die ene aho de beta na chi ama ne ho ato no de da se aboduam ofa penisi wiase no apoto amana fie nchiri so de bomu sa bane ye no kure no kura pa it is a baba we me buaro na ne nkware ya dam timi sabi no pa hey o jenge o de ya na ya me de pa ya akola bi na o free koni ya oba ya na nde wo jabo mebo Mira se Abodiam South Africa on the hello hello Ovi brother Niana. Me paso no for Ovi. Sawa baboga yenko. Ofanya Nhyira opa na ya mama bafo. Na ova ni America no ai binu abai ya ya roho sem papa trese. Ensem na ni so. So na me minu aba no so group ba bi na nkese wonya okuba bi tisam ho yitem. Nanka baby okonante ye ne niema okofofa mu nyina no obeku meku na so form okodi wo mte nyina bia ni ho a ye bibi fa problem no wo no yesre baby a afemi tumu a mo hwehwe baby se na mo famlantem ne se mo begya chinchire no no fa
Bompire, Yamitia CD, now where you mamma Ghana Mani or Santa Maria, Jimmy D is a mobile pan and one issue. Yaminka home last city. Yeah, that's a part. Another Facebook no koyi na YouTube ni usu Nhyira TV. Amanfo gusu hwe pa oma abro 1K ni akire. Hello. Kofi Jima Ankwana. Hey, awo gwagu. Bienso number 1. Na mesi bienso di akwara na nya bro me bono no. You oba ma kwatira no me amaso nsamo. Kofi yemi abai na sem no awrefu. Nanso so fe Joseph Mensa already edija bibia man san so ne nim yin na dem ba wata ne nya na yare Kofi Nyamenka pa yeko na yako frɛ Prophet Joseph Mensa sisia na ɔno nso de adwenkyerɛ no aba na menkai etiefo sɛ Ewiase Mu Nsem dwumadi nipa bi na aso asene mu ade dwuma bronto adaroma yɛtɔ mo ade kakra na watie bi uhia bia no akoto bi na aboa ama Ewiase Mu Nsem yɛtumi atena hɔ daa de nsɛmpa te sɛ ɛde abram na ansa na no sɛ wo kumase ɛno ne mpɔtɛmu ha na pɛsɛ ɔdo asɛm ba Ewiase Mu Nsem so asɛm da ba programs manager say menka kyerɛ sɛ yɛ pon a ɔbɛma company car akosi wo fie programs manager okuguseku ɔso ɔbɛma ɛyɛ company car akosi wo fie yɛne nipa baako na bɛtwe nkɔmɔ ɛwɔ station nti wo kumase yɛ ya na wo issue apɛsɛ ɔde bɛda Ewiase Mu Nsem a meso ɔbɔbɔde so ɔbɛfrɛ 0243 ɛmfa nkyɛ me kamkɔbɔ producer number wo ni a 0249 340 295 0249 340 295 0249 340 295 Mr. Enya fe na obefre no bisa say ofa Kofi una aye adwuma wo Nhyira FM no yeso obi kro order contract em no afro de ato loudspeaker me no ofa Kofi anko na kasa madam funu no da bia no ye kom so nya sa bi ne epe se woni issue bia na ofra mekatew on the cat eti yanko ahoma no so ne the Prophet Joseph Mensa akwapa no kwafo prof yemo akwaba weja o bakobi na pom ti say obi ya wo na mo so e na me ado say abrabo na kwa odoten kran na mti kumase ende no kra ya nya sa so enye yi ende sa prof emsa baba na sem no de bae no utie kakra eti sabre peso ohwe mmae se no oka ne ma mienu abom ne dika o se ne maame koye obi bone ne nipa kro na dome abusua ne se enya de a obenya ware pada ena ne tosu mienu nso aya sabia oko doctor o se honhom bi ene beda na dwo no oko doctor o se enam yare e so nam yare no obi da nipa kro nso nya bi eno ne adwene ho ayenti ase didika hwe mai se enam yare kwa na ha no ana se honhom ede amofra abayo ani ni de sen abayo no sa bread bibinti ya mena mo ni dinam se ensem obeka na ani soso okay etu de emfa na abayo hello prof ya me gina so mi gusu hwe mu amamo yo hwe ma yetio Nhyira FM. Raufi. Prof. Yeah, abai wani problem no sunsun mu ade. But ade ne de yie na de ato sa ha won de ama omo nye ne. Be yimum. Be yie na di omo so sa. Enye o ma me fum obi no eno so hwe me ehwe bia na no a. Okay. Nhyira FM. Hello. Yeah, prof. Your friend say enye no me na ha adwen. Okay. How the problem put me ho. Ba problem na nkasa kase ni firi maame na na busua nim. E na edi nkwala no susu ya. Your prof any memu akwanya nafa wachira kwai eno number no tudwa se ne ka wa ha ka be no no a yetio yo back of me that Prophet Joseph Mensa do na abom mrane akwapa no kwafo kuma se de me watimetim eyete buombola junction
ɛhɔ no nanka yɛdwo ada ne benada sɛnea ɛyɛ no na nanso ɛnam sɛ aban sakyerɛeɛ kakra aba nti ɛdwo ada ne benada wei de yɛntumi anhyia nti yɛbɔ mpae sɛ bi a sɛ aban bɛkasa na obie kwan no deɛ a ɛyɛ dwo ada ne benada sɛnea ɛyɛ no no na Prophet Joseph Mu Nsem the telephone number is 055 44 77 959 055 44 77 959 and 0504 60 4122 0504 60 4122. Now back of the a brand as time why you be she and you me who the pattern. Yes, I say where the black of in Kenya and be a heading. Where the encourage me at Camia, we met me about the Yama nephew, some way see. So when you and them we are Leo black of whom tell me I already mean friend to me. Whom are the answer be a mean friend to me. Yaminya or Nyaba coming or no Abeka. Nti onka na kuma ntuni yo prophet ya dasi pi yo ye bibi abesa ba nchen okay yo prophet Joseph Mu Nsem kwaparkwafo na yede no ekotwe nkomo no ni nyina se obetu amankola na trafi no masua de o channels papa etwagu a Go TV eno de entertainment ankasa ene adesua ankasa news papa series papa de brain enkwala de eye cartoons network Disney Junior Nickel Odeon Da Vinci, Jim Jam, and many more. And I'm penny for so say, Fred Maba now so 9 a good center table so sa. Na unya baby na the Ewiase Mu. And also, series papa between ebi Star Life, Z World, Telemundo, and Eva. Nina obetumi ahwe ene keka aka ho. Na ye pekase a kama pa kase bo CNN BBC and Al Jazeera ni nyina benya Go TV so ni nyina se opeso beka abusuani ho a ni nyina se stay connected as low as 20 Ghana cedis ni nyina so be dial star 759 hash star 759 hash na wabeka Go TV abusuani ho SMS no so 1731 1731 Go TV, leave it, love it. I'm a dear homeopathic clinic. Era midwa draining nanse. Oba yasu ewa. Eye ejwada kopim fiada. Oba beshon ho yare bia de ba ebia oba bema na kwada. Charge no eda form 30 Ghana cedis. Homeopathic treatment. Yes, I be my consultation can home. Yes, I my hospital card. Yes, I'm no up peso. Meme dad ko sia da 20 Ghana cedis. O mom ko ba yin be dia dance pass no kwa. Sana yare outdoor we treat almost all types of diseases. Yare biata almost ewoni pa ho bia yesa. White, low sperm count, STIs, air piles, kokoro awo nsem, sexual weakness, bema wa mrempem, rheumatism desasable, malaria and typhoid, diabetes, hypertension, and hepatitis B. Bem oba kwa fichira unhunu so. Wo jonso kete so hwan kromo pa anyagro. Ehunama ni ensa kruchil sisi yare ni nyina eturi nyina ase. Wa otenkasa wo fa ba kwa edu. Na wo fa no dwodwo no fa bra. Ahmedia Homeopathic Clinic. Yebe Obwari Junction yo. Yene Kumase KNUST Senior High no. Ena edie nim hwe. Ena betumi afra 0244 486225 0244 486225 na onie edin komo Rock Clinic Limited ye ene de V and vein capsules by na won mom ho hehe won mo won mom jonso om te ya om be mami om pepepe jonso na sabe ensuo bi edi akire won mo a om koda na dwoa yetimi jonso pi sabe wan ka ho aya jonso agu ho no jonso ba ni nye
empampa enso wom bema onya prostate ene de keka aka ho nyina ye de v ene event capsules by 4 anopa 2 awia 4 anwumre 424 oboboy emom ha nyina ekoe omudi ho dance pa mema nso nje pakum eyadura onuma bema so emrempo a beboa Kenya amwa den na awuje mu ntentem a bemu adwuma akwa akire pa na siesie won kwamwa no na watumi awo bebre wasai so pakum no ebon mra na mimpo mini o opedo to Rock Care Clinic Limited ya so ye Kumasi Alaba ye ben aboabo station penny be friends ko sika ni fie ne de ne kran so wa denta panta junction assemble de na eye Care TV omu no ene omu fresh 0244 183230 0244 183230 and 0248 885040 0248885040 na oni atwe komo agbeve om de mona soap ni mona cream agbeve fever agbeve tonic ni agbeve balm abedwa so mona soap eni mona cream no ensa woni pedua ni kro sabe sanchori mampele gu to ho no ayase pebi wo bon honam kankan so etu ase kra sa no ba wo de bi ye sabe walala nkwan mu a eboa pa e ma no koyi ma mema ebeka ho e matrinwi anase nwifu e woni peduem bomore so obepebie na abo agbeve fever eno na akodwa akoto ano a ekon kondi ahoden kese pa kutia malaria ene ne moa e woni peduan mu e ma hoto agbeve tonic e kokwa droba akopa masase e kama koko de hawa koko nko apebino oba so ne bra emaye na sebe eni ayitum se jabidie ne bra no enzizi so e ba utim se nkoyi kura flow no ana niema no tumi MPP yi sada ena mujawie e haw na pese muja die frusa ne muja kokko die frusa no ne peduan mu a pe agbeve tonic na no bebo apa agbeve babzu ye drobia wo awo na mu abuo wo ba bi ahono wo ba bi eya o ya so ko bodo e wa mno ne na na mu buye se onano NCA ene srepoye se de tie bia bomoden se obenya bi na abowo na yawda wo so no ni nyina atu agbevefo aso ya na se wo ko ho na eye yare wonum tse diabetes, hypertension, stomach ulcer, typhoid and seni basa ni peduani ensa ena ajewa fa koko all forms of koko be masa be prostate ha wona obenim intimi mrim yie ana watenka te ko eye tipaye asrobin ena dawso a wani timi yoko se primary sada ena stroke ena ajijo fabra yare bia mamodi bia sa awaso obra de mo yaso ye ho services no general consultation, medical lab, scan service fisu ene ekwan faso kire edidie ho ya assure siska bia de beba obi abenya no aduru ede akọ ya adwuma 24/7 ye ni holiday bia don't say heba say agbeve ubehu ya okwa mo ahemfie ye no mo ene die ne ye wa de ko jaachefo asa so kwa mo ahemfie no junction no edie ne kran so utum last of frame 0550 677 681 0550 677 681 and 024 65 6595 256 024 6595 256 nane agbewe for action komo Charismatic Ventures ye ene de Zahara Mr. Zahara Jiri Zahara man capsules abedwaso Zahara Mr. Zahara Jiri entafo ye no bom syphilis gonorrhea candidiasis o madru a etu ase papa eno ba sebe enkan free wase ba wase ho abaye niema ho nye ni nyinam so bomoden wonu mabebo obema na onso obema mu ye pepepepe ne menstrual disorder ne menstrual pains ha nyine tu ase ama prostate so bema ho ato bomade so obenum Zahara G capsules no miensa no pa miensa numre na Zahara Mr. so mienu no pa mienu anumre opra wodidi awie beba dwuma sa yare am tutu ase ana me bodi nyina be tutu ase de am Zahara man capsules so ye mema nko enenom bema ebo apa rectal dysfunction bema no etumi mrim ye sabe ehemu kura afon na atwo edura bi e be twetwe fra no pa ka numre ba konfo omu nyina da bomade so obenya bi bebo am agina so pemmen na ugina so sa sabe na ahwe are sensan ase na bemme ya peje mu politim ko se kotre obara o se ne de mediamia masa oba no hwe no ma di nye no hwe no kura kunu firi wiase na oba no hu se yes
Watching Osole to a num ediama Zaraman capsules, Unumbia. Hi, how's any Becassa Bawa Saba, a boy Jumapa 0246 3483 34 0246 3483 34 and 0245 191807 0245 191807. Now only I didn't come. Charlie Gingerly Care and Papa. Cancel multi beverages, dear bedja, so a bottom rice betu, no one can you. No more you should be no Muzam Petuniama. Didn't answer, as I, a malu pretu, a matono too, a mapano too, a mamaya situ, a ma etu. Mama de pass over be near to two, and yasanketua. Metro air cadru, and we are near the Afra ayo, and no onomena mumimua, a 2 minute kama. Ya na hotie kwanso nti wonumu a unya good resource. Called drinking by beer across the nation ubenya bi. Camps Multi Beverages Limited. Ye wo joso ya. Ghana Fire Service Station ye ben won pa. Anasa ode free 0246 955 678 0246 955 678. Opebia to pebia 2. Ye be ma bi de krakra mu no Dominion Herbal Powder. Dominion Herbal Powder and I'm do drew on aswe ni nyanse dra ema enkwa ne ma nkwa tenten so be wu afie betu wu ahye da benfie nso ni nyanse enu bre ya hahameya no tan ya kohini ya na ye de afrafra ne ya wo ne kama sonso se be ya no mu a ho betumi aye den na eboa wadwene ema no ye adwuma yie na umoja no so eboa pa yi pressure nyina efrim immune system adura nipa hia new immune system adura nipa hia no ye bremu wobra coronavirus ya be na atumi atintim yare nse ne ye tintim kwafra aman kodi strono abano kafia kwafia enya sanketo akora bomoden se ubenya bi na abo tintim yare afri mu kra na entumi amebo botrofe fa wan hwefem diabetes stroke prostate edipa onipaduam ya spinal cord no anya mane ne hawom wadwum ebebo apa coronavirus wi etu ase se emano ma ho kra na atumi afise ebe build immune system ne ye na atumi akotia infections ne virus ahudu nyina bia benya bia tokumasa Mr. Heba Aston room app pharmacy just run about Master Red Heba on as of market and opportunity savings and loans limited and the previous pharmacy old Tafo GNTC and Nhyira FM security point to be top high Heba enterprise ewa Tonsu S-Line Junction NASA Cosmetics appear do yebe KNUST yene appear do community water and the DNV Obuase Atumu Wim Heba shop sorry Adumu Wim Heba shop and one yewo Obuase Lorry Terminal Asantima Ponso sewa Heba shop anyo Asantima Pon and upon Ponso e okonongo ofa atrano pana de gu nso amoto nso ayemoto chese e warm water eno a enye asukochia ene no nso a enye ensuhye ededa ensuhye ne asukochia emfimfin de frɛ no warm moto ye fagum nenom atrema no pa atrema nwumre wankasa ubehunu bibi obedodo to 020 994 9215 020 994 9215 and 0543 158 195 0543 158 195 Dominion Herbal powder number 1 fruit supplement many part debia so onom eno ya ko awma no so abrewa bi se waso dae on the dae eno so dae yenkotie dae aso ye maame akwaba ya da patro din de say Efreme Antiata nisi Mamponkovo. Antiata what in Finsha be say? Me ba to menya be 70. Antiata as was on die bia to aso miensa besa wo kan die no afidies mu bia tibi. Yo mate. Na no ukuada no. Na tembia sunitie Uba supena nitie pa nitie Nhyira pa enji ebo be nonso ne fa de bia so me fa ma fidie no kwotena me balande ni na neti
nti tamu a me call fidie no ho no a me ko pagya akọ balanda no mu sabena na ebo emrane ubonyame emrane ebo mpaye yare ya abai nyina na bigina fidie nanim nti wuka na magye so amen wuka na magye so amen nti wuka siye no a edu se ababaawa no be kasa ena mitu afidie no de call baabi a ya metena etie no nti me di shemu a me progo ya ababaawa no start so kasa no akwanti na mani ku ena me so tambia no se wo ba so na wo beye Ewiase Mu Nsem na wo pon a okay na me koda nti mi je me ho tra se no akwanti ni mani ku mi ambuzi yenyi nti mi sore na asa me nante ho kakra me sa tra se sela na mani ku na me kra me ba se me koda emi tu afidie no ko de nti mi di ko ya no so na monka se nwie ya nti ne sa ko progo ye nti mi de me dai nti mi da hono na maso daye na me ko baabi na ko pie nkanta nan so nti mi du nkanta nan so no ya che bibi nam ewiem na ye hu wo wiem ho nti me ko gina fa ha na eba ho me ko fa ha na eba ho me ko ha na eba ho me ko ha na eba ho nti de ya ne se mi gina ho de na de na ba ni a de me se ya ne so kan kire me se abawa bo mo dia so be ko Nhyira FM akoka che ko figima anko na se emrani no a oba fidie no so a obome mate na metie ne mpai bono we mum obi obaba betena ono woko na de obaba bia no oba de ko figima yeye no onye bi na metie Ghana fo ni sufre nti wakaye no ne meka se wiye no na ade no ko wa ne mani ate timiti mani na abobe 10-15 ake ze sabre no emse na mo krakra na mo ko na me sa sore na me sa betna akunyem na me zeti nti me tuna afia akwenti na ko ta nti ade ati ya wada efiada nda ono mo abie mo ana asem na sa be ka kire me se nipa na be ka kire me se adentina me di asem asoma wo na wo nkoka enti eba sa no ye ho so ma mi bi otonsuo ne be ne yase ne ba bi ye adwuma wo Nhyira FM ma me se amta akoto no nsu enti ne o ka kire me na me so ni asa da ye na me ye me ba o ka kire so sam ni ko na wonu woni ho na ni nya be ma na wo so wo ka kire me se onia ni ho na me sa ko fi enti afa die enu ade akinne anajo me dae nda dae no asa ya badie mu se ade na masoma na wonko nti ni sodi anopa fa mama no si akora mo na me chi so na me ko ni nyame adom me koto me ban na me de me nkra ma ano a ode tire wa obo wa mane nti mpa cho ne kese masem enam Mame Bible si asebunu bia de nipa ye beka bia bebu hu ateme pa chew enye aduane na adi man boro so a ukohunu saa eni so ade huni nipa chew de bi ujiri yese nyankopon sa da no kora na ya he da anya aduane bia ntanyum anu ye ti na me no me hello Mame yetio ma me pato me se sa da no kora no kwara no ye no aduane ntem nti anyumre no ti na me no me na me dai mpache etu si nyankopon ayi ne ho ade kiro emprahe yensa se yenye dei ya oda ebe program wo afidie ni so bia emrane no a wo bon omo na opetie Ghana for Yusufe
Yeah, that's it, PY. Yes, we had a backward with Jimmy. Kwame. Kofi. Twadega Crammy and Queen. Samrani wati. Samrani, no, you want can't. Caben say you not. Se bonjour amen na me bonjour no sanity Angel Dominion International Church Hodmako POD for Joseph Mensah one benefit of Israel friends akwapa no kwafo osiaja osekuto na Nhyira wo sha no we no de man nsafo ne bible kan ho bible ne kisi pamani afakobo adasa mo bread do covid-19 abasin se wiem coronavirus tete yen nti o trans diagnose ye postmortem mbame twa eso ye pathology and okofa Angel protection oil some 91 23 no to be there obia enyu subi na mpacho de heyo etu wo sheda ware mu samsam na transmogrifa no yade krankro etu ase yefrumu na atu ampacho enkoda se ni ase nsunte tibi mwate Angel protection oil some 91 and 23 bidio akanyemu pa spiritual attack obaso da ye na entontum tiponkoso wo jesu gidi ne nantwe pamo amuza o mayanka da bi akum nantwe pamo no wa koto 1 pound ebe ye nkwai edi ye no nantwe pamu ze gidi mamodia na koje Angel protection oil some 91 ne 23 menia enwa wewie kwanto nkwansi jumasam nkoye uko pa adwuma yo ye fani pa 10 otoso 10 ye fani pa 9 unkwa gina ho wonima ayiraka asemba ko na catch my friend go away your face like monkey iba chonya wa sunsum ya penti wonim tum tugina ko ye hunu afo adwuma o mini wa bredo ubrani Angel protection oil some 91 and 23 me pacho for favor padia some 23 na se usual me pacho bomodia ne bra Nhyira FM checkpoint ubenya binoto answer for market ready herbal and the opportunity service and loans Nhyira mu Germany Frankfurt North over Peter Osei Mensa US Virginia over Roxin and afi London Mitcham CR4 Nobusa Lady Benny Street 91 900 Gent Yao Boating Isaac Benjamin been what to be in Pachoba Kumasia Etimating Bola Junction Benjamin Edwada Enafi Ebnada Accra Amasamai Stadium Junction Javis and Yawada and Memeneda Nkoko Trado Salvation School Ope Obenyabi Kwesiada na Wato na Onso Yusubi Eden American was me Angel Protection Oil some 91 and 23 and then in command number was 055 44 77 959 055 44 77 959 and a 0504 60 4122 0504 60 4122 gets apple cider vinegar kama yamodia sone so kroje enzyme potassium ashenuma supporting komwano mumja naso covid-19 edia hini coronavirus edia hini ebacho entete wate ese ukenya nkwamwano soja fo hunamu no se be ya bowura mu a betumi afati won na kunkun sabadwe na omuguo wa ekesi abroso wa hwe ya be fro sha lightwe na belidus organos wobreni gates apple cider vinegar na bebo awo na me ya na yi afri wo minim nansen dry dry Kuraba minim gates apple cider vinegar sugar level na as regulating kama and afen so ode poatiti mai wadru and gates apple cider vinegar and bit abawo me pacho FDA for team to say pine say kwa me go catch on say team so pine so bia enyu subi When we Lancer Chemist, Ozon's Chemist, na Job Pharmacy, numbers in 0240 908 531 0240 908 531 Power Specialist Herbal Clinic. Yadibia last stop. Anyhow. Yade bia da chinchini bia aya ukom aya krankonom ese ko power sweye near transmogrifano ntentem nanya free plus dom physio koso massage ekoso bibia ekoso kama wo ku keke ubre nesi otomika nako na se ko trakam na bawa uta wansi e beka se covid-19 na echesi wo ubia be dwane daba kura be dwane me de dwane na aka unko okedum na di fahinie bodia akoji herbal powder herbal powder de mixture and a bit of water Kenya unkomwano na afei kuhu keke transmogrify and disqualify and not drone cough care mixture
cough care mixture welcome grow abon sama wache cough care herbal mixture if power asue na ese we use to be jiri kajiri we be jonse ponko krika we be jonso se train chiku chaka chio we be jonso se mahi ritual blocks no bema oni yekodo honhom bema na jofoyin bema simijoso ubrenie jiri kajiri na me kamfo amawo Adia Malamex ni tonic. Nansei wa quarantine ho lockdown yiko sui. Iminda eba wie ya. Sia ye be san extending no sia be den. Wo shedem. Ne mo me kanfu adia Malamex tonic na ma wo. Sansa oba ne be ye aduane. Ufu bambala na mpotwe. Wo dra no anya wanim epacho nkoti apia tete. Ese blue kios bia ya tum. Embago daswate. Te omodia mi wani. No ade adia Malamex ni tonic. Sansa pharmacy bia ya bie. Ese dum kotadru. Heba shop bia okono busa aduya Malamex ni tonic no moto so moatimi atibia di nyesa oba no benya fat won moto so wie no ipacho me kan for power specialist restaurant na ma wo bubra ho yade aduani bia bi ho aduani bia fried rice jollof rice kama banku power wom intense yen hihia hu hyiamudie nkoso impacho se ko power na akoto aduane sanse anu so de yepa ko se da bia no weekend bia no special amutu tozafi konkonte fufu kama power specialist restaurant en ko bia bi ho nam bia bi ho bi wo nam kusinam twinam nam hina be huom kumasi fe yase just bro filling station hwede ho pe Kumasi atonsu fe yas na mekai mamadia na nyumre pusu ahoma 0244544422 0244544422 0244544422 and 0200383831 0200383831 me trust the anima kodru Charlie Ginger Liquor oh la la ya boni mane say ebetu you go fly dey na betu ene wan kasa dago nozo ebetu na me anatomy no a ye yanka sanka droi gana kaka droi ene ewo kama no bane ha ma dia wono na di alcohol awo mgitu abi e mama ne mema mutwe bia mama hodi ye pa ma otimi gina so wodum to so ma otimi tibidi na me mu ayere kama sansa wote ewo wote ginger wote bibia kama pa Ginger Liquor Charlie ebetu ma hangover bia intervene kwe enkanu mafuisa no fuisa na de china no msu abechaje ne afafa ye so kwani ukon mafuisa wani be hete na utiri na esru ha na udi asesa ye fra ko broni epacho Charlie Ginger Liquor ebetu ma gina so pa pimi bo aduma mo banma mo pia for that ceramity one a producer Kems multi beverages abehu ajuso ebe Ghana fire service station Number 0246 955 678 0246 955 678 Ginger Liquor Charlie ebetu Franco Trading Enterprise home of quality phones and computers. Anatomy ni phones ni Samsung, Nokia, Itel, Tecno, Infinix, Huawei, Alcatel, XTG, Apple, we Apple phone. Kama. Hey, Epacho TV nenso, your satellite TV, Zenix, Skyward, Asano, Piao, accessories, hard drive, Transcend, Toshiba, Seagate memory card, pen drive, smartwatches, car chargers, phone chargers. Me kasa body and debetien ko Franco koye business branches back ensia me pacha no so anatomy ni adum babu bazaar ufena ko Ajaba house ufena ko YFM office ufena ko Melcom enhwe nim honom na afi Prudential bank enhwe nim ho kufok ni hwe nim de chocho Morocco ufena ko MTN office utade no pano duko se no menu ayema t-shirt brand ni Franco fe anyumre no business as shop ni atum ti from phones what no ko business 0245 316969 0245 316969 0560 684147 0560 684147 0501 538602 0501 538602 Mami yanko ahomaso awari fa o stamp ni sechi sa awuti Ewiase Mu Nsem no se on fan sechi wuti Ewiase Mu Nsem ewon sha 104.5 FM
Your family gong. Your family Kofi ase nam 2, aka Chesunte Kofi. Me da se bi Kwame Gong and out in the cano. Sabre ye kwa huma no so. Na ye nua ba ne ka se edia me de manu ane abra. Oho eno nya text message bi. E free eye osofo bi enchen. Abra ye mo ado. Me je so. Na pop to say. Na me ado me hoye pa. Yo, text messenger. Wunya free na wunya wo phone so na pese atwetwe ho komo kakra. Don rich for text message ne to afidie no so. Na obia enhwe bi. Na yenua ba messenger unya no. Pese uboemu message no unya ne sei enya. Da be na enya de na enya Me da sipi. About 2 weeks ni. Me sorry anopano around 6 o'clock ni muno. Me hu onon ko bi na ye tigo line. Men so mi obi ase me hu number na edin kan ho amempeke. Inti number no frame to aso pa manfa. Inti abo be 3 no. Ena ni pakwa no send me message say me machi ba no obewu simple. I said the way na text message ni sitie no. Akwa ye threaten. Inti ya mami yan she me pa ma me friend number ne back. Me friend number ne back a. Asema number ne back a shem pa ne say. Oh yeah, so for your friend so for Abraham. No, I soko bayo se he me resi. Na obo mpaya na jono coronavirus na aba na obo mpaya na nkopon de me number ne ma no say. On kan tell me say me nia no ne nkonswa pa. Na omu ade ne nsem bebre e na me ka tell me say me dana so I saw for dia me pen asori na maba ho nti me na me ka sari e no be 30 minutes time e na me frame me triba no me frame me triba na so be ka tell me say anopa the same to go number e frame no e threaten no e boni di e threaten no nti dia na akwa ya ne say me ho say plan worker obi aya opese or they trust me Abraham me pacho dia so kakra na Kwame Gong enkai message no enkyere omo omo enhwe TV omo nhwe Spiritus anaze Kings TV message ni abrofo eti Kwame yeah I hope also my pastor and I had a vision during prayers last night and I saw your number through the vision and I want to tell you that I want to tell you about that. That is why I'm calling you. Please, if you have a younger brother, please advise him very well because he has a very short life to live on this earth. He will die simple without knowing what is wrong. And again, your